أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أمازون دلال إن شاء الله معنا درس يوخد كتاب ابن قاسم مسألة مسواك تدون تمس كردش معنا مسألة إن شاء الله وونين فصل يو بارو والسواك مسواك شو مستحب يعني سنة في كل حال شاد في كل حال هر وقت مسواك مستحب إلا أنجاك مستحب بعد الزوال نمرجا بي للصائم أقرج تبشن يعني أقرج تبشن ونمرجا بي تدون في مسواك كردش مستحب نو وقت مكروه Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifi kudva ki o kuracı tepşen bu efekyi ce Allah'a bu miskra daha rında malum bu efekt çok yine meydun nimroja peygina meydun o vakti işte attığını fitar teca fekve misvak mek dahul din ma islam hak kardeş didonon ser zaf vinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiz en mesela hem kaliye hadisi est hem bizzat yi misvak şavuneo bizzat yi didon hoke pak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yu hadis-i şerifi hud ona vav لولا أن أشق على أمتي eğer bu zaman ser ümmetimi zuar neben لأمرتهم بالسواك لأمرتهم من yine emir kerdin بالسواك misvak yani dizon hopak kerdiş bir misvaka yine emir kerdin عند كل وضوء çoğu desmaj gibi çoğu vakit desmaj gense ditonon hız bir misvaka pak kardeş mi yinir emir kirdim mi bozonin yinir zuar nebens. Zomna yo hadiset Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona vav aleykum bis sivak yani şuma ser misvak lazım misvaka dudonu pak kardeşa devam bikin fe innehu matyebetun lil femi المسواك توم فيك كم باك مرضات للرب تبارك وتعالى رزق الله كي قزن بك نلبن وسيلة ثم يا حديثة ما لكم تأتوني قلحا سبن شما بي تدونون غزكونا ينجي منا لا تسويكون شما المسواك شن لولا أن أشق على أمتي أرسل أمتي من زوار نبينسة لفرضتم عليهم السواك يجنر مسواك كردن فارس كما فرضت عليهم وضوء سنم يجنر دسماش كر فارس يجنر مسواكز كردن فارس يعني سير أمتي من زوار نبينسة أنا معنا زوما هذا الشريف زيست يعني ما سنقواد دي ما إستان سر مسواكا سر دونون pak kerdişan zaf venet mara nir vasan tabi vaktimat millet Müslüman hani serine mesela neveden aslında bir ama dikkatlik ve huwa misvak dudon pak kerdiş bi selaseti mevadi'e biri ceyd eşeddu istihbabu daha ziyade sünnetu daha ziyade müstehab birici istik ki icadı donu pak kardeş daha müstahab sevapli daha ziyet. Yo inde tegayyüril femi yani ton fek açar ton fek değişbi ton fek ki değişbise temi içine min ezmin temi ezma ezm mamun yani yo insanı zaf iş kerdi yani kal ne kerdi malum
ton feki değişmen, oyramın ezim veya son işte non ven, yo çişmen, semeo verdişa, şimeteişa, ton feki değişmen, ona yo vaktit, ve gayrihi ve zobna yo çira, yani ya semi işkerdişa, semi verdişa, semi şimetişa veyahut semi zobna yo çiya, ton feki değişmese o vakit misvak daha ziyade müstehab ki didonhu pakık. Zovna ve indel qiyami halka ki vuruşt minen nevmi honra ki honra vuruşt oca misvak daha ziyade müstehab. Zovnaz ve indel qiyami oca ki vuruşt ila salati namaz ki vuruş namaz namaz ama başka namaz ne kerdi ki uçak dedononhu misvak kerdiş, pak kerdiş ziyada müstahab ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi hudva ki rak'atani bi sivakin derekatık sıftayı ki dedononhu misvak kerd adı derekat afdalu ziyada fazilet yes çera min 70 rak'aten hote rak'atra Sini hote rakat bir gayri sivak. Sıftayı zonku misvak ne kerdi? Adı hote rakatra daha ziyet. Yani sıftayı ki zonku misvak kerdi adı derakat. Sıftayı ki zonku misvak ne kerdi? Hote rakatonla daha ziyada fazileti eshu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah mana dersi kod misvak maddi. Tabi misvak yani eşittir. Dedon hopak kardeş. Misvak mustahab yo grov. Her vakit insan eşken girka fevku temiz tebiş. O groyce tepşen imroca pe. Fevku misvakı senin mekruh. Sebebi yıva. Misvak mava her vakit mustahab. Lakin biri vakit eski, biri eskica daha ziyade mustahab mava. Yo tom feki değişmesi. Dedi halka ona uğraştıysa biriz halka ki başı namaz kerdiyse nihiri vaktimiz misvak daha müstehab. Ve ahire da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.